Reverend Father Zed byabashija urubwana mukuru wa Rwindi Parish bwa hati kandi omo bagumirene bakiro mu butongore nuwe yahebembere kitambo cya miseki kandi yashaba abakristo korana mani no korese mukono yabo nko muyikirire Stefano ebi yakozire ngo baruje omunyegese zimwe ezo kutegereze byo kutangaza eki yayetoruhuzyo natwegese ibintu kubu umukereziya natwegesa uburyo kwikiriza ukani aharanga bwitu. Reverend Father Zedde omukwegesa kwe yayongera yagira ngo abantu bingi bakoratire nyegesa zo kurebe by'abandi ngundero bakatandika kwegarura mamani ngo nabone baza kucitwara mu izine rya Yesu batakozire eki yagira ngo bagahwe motoka y'umuntu atejo n'ingitwara mu izina rya Yesu akirebe enzo ateje n'ingitwara mu izina rya Yesu akireba pichipichi ateje n'ingitwara mu izina rya Yesu egegegesa nyoti kugikererezamo abantu tugendo mu maka tukore tuhinge muhogo tuhinge bicori tuhinge bitakuri tuhingo butunda tuhinge hasa avocado tutunge nzoki tutunge ente tuhingo mwani nimwe turi kuyiza kuyiha ebintu byo kuyiza kutubasaho okuri Gerard Karaya Edward omwabaka chiko ka Paris Council okurgo mu kwezi kwa mwendo bahindura Father Felix bikwasize wabiro rwana mukuru wa Rubindi no muhwezi we Father Wycliffe abakristo babire batakakira babagiro mbigero mu butongore ngo mbweneri izoba babakira kandi bayeraganiso kokora nabo pandaka ko kwezi ko mwakugu hakabaho ukendwa kwa bafara Father Felix bikwasizeho wabaratwire rwana mukuru ku marugwire buringwa na Father Wycliffe bakahindurwa kandi archdiocese irukora muri Bishop Right Reverend Bishop Bishop Lambert Binamugisha yatwehoreza abagore basya abashfada basya that is Reverend Father Caesar kamukama abantu abarkwija hakereziya harabarkwije mu kereziya busya harabapfireho harabaremerirwe so tushabango umuntu orije akereziya bamwakire kandi bamushomese ibyo kereziya shimwe kushomesa ababane bakirwa ni Father Zed byabashija urubwana mukuru wa Rubindo bwa hati no muwezi we Father Caesar Julius Kamukama kandi basima abakristo kubakira no kuboreka rukundo izo abatwakira kandi yuko umuntu ni impora shemerirwe munonga ukurangwa bembese ba parisheji batekatekere icyo kugira ngo batwakire mu butongore itano twizire itumaziraho imyezi 3 nutuhereza abana 30 nibo bataye ubwo mu igana rya Kristo ubwo bari kutunga isakaramento ryo kubatizibwa aha mukorogu Erizoba abenyikirize nkaturuka babane bazaguze kiro cha Stefano rukwera nko mujuruzi rwo kubanza owatirwa amabara kafa ahubwo kwikiriza Yesu Kristo abwa TV West and Evans Taremwa Omurimbarara District.